بسم الله الرحمن الرحيم. درس نوغاي اتم اندر دفتر الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. كفيون دي دون كفي سالجي ender salligi o hiɗen e fii firtogi salligi ɗin en jangi toɓɓe ɗiɗi hiɗen fokkitani toɓɓere tammere nden e nder firtogi salligi ɗin en jangay ɗo lannintinen ɗo fii firtogi salligi ɗin jangen ɗo kadi ko honɗum waɗɗani salliganagol bi mana ko honɗum goɗɗo fokkitata waɗɗata no waɗɗimo yo salligo si o waɗa ɓe holli toɓɓere tammere nden e nder bonnogi salligi ɗin zawalul aqli dirtirgol haqqille bi sukurin sabu sudugol awa maradin ma nawnare si tawi haqqille goɗɗo ɗen dirti sabu sulugol makko ma sabu nawnugol makko o pigike crise o yani o faɗɗama ma o suli haqqille ɗen iwi haray salligi on boni ɓe holli li anna dhuhula sabu no weenere nden kote dhuhula a zohal ko iwugol haqqille sabu no weenere nden inda hadihi l asbabi saaga ɗiɗo sababuji heɓi abulago ko ɗon ɓuri yottade minan nawmi diini ɗoygol en fotti ɗoygol ngol bonnay salligi heɓi dalil mum ɗoygol ngol ko honɗum bonnirta salligi ko sabu tawi si goɗɗum yalti neɗɗo on o so'ata awa ko saanga on tigi suli ko saanga ɗon non on tigi waɗata ko anda hara o andali ko saanga non bimana on tigi watta goɗɗum hara o andali ko ɗon ɓuri yottade saanga tawi neɗɗo no faɗɗa piiji ɗi feƴƴirayɗimo ɗin ɗon o wawata so'ude ɗi no jeeya e muɗum ko ɓe jiwɓe yanate ni faɗɗe kaduɗe maka lekkolji tawi goɗɗo no jangude jogii qur'ani mo jangude ma himo salligino ɗum o yali o faɗɗama o moccama ɗon o ɗiwti si mo salligino ko yo yamire yo yaw o salligo kadi hare salligimo salligino on boni fi honɗum e nder ko o faɗɗa kon ɗon o anda ko feƴƴi kon ɓe holli zawalul aqli dirtirgol haqqille bi sukurin sabu sudugol aw maradin ma nawnare li anna dhuhula sabu no majjugol haqqille ɗen weemere nden inda hadihi l asbabi saanga ɗi sababuji ɗo abulagu ko ɗon weemere nden ɓuri yottade minan nawmi ɗiiri ɗoygol ngol toɓɓere naɓere nden e firtogi salligi ɗi massul farji memugol farji on min wayri ha'idin ko alda e heedode ida kana si tawi laatite ko memira kon bi shahwatin ko sabu tuuyo si on tigi ko memiri awra makko on ko memmingol sahaw memmingol tuuyo salligi makko on bonay foti noon tiwyo on heɓima heɓaki li qawlihi sabu konngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam man massa zakarahu kala foppiɗo sawru makko ndum falyatawadda o yo salligo mo foppike awra makko on yo o salligo wa qawlihi e konngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hal huwa tawsi awra ma on ɗum woni illa si wona bid'atun ɗo noon ko bad'atun windi kono min ko bid'atun mi janguno nokkugo ɗum eski tawsi ɗum wonade si wona ko teral minka e ma ɗum wona teral immorde e ma noon awra ma on wona teral immorde e ma joni ɗeɗo hadiseje ɗiɗi ka hawtodirgolɗe ndaren ko honno hawtodirten ɗeɗo hadiseje ɗiɗi oya hadisi aran nelaɗo maki man massa zakarahu falyatawadda mo memi sawru makko ndun yo salligo awra makko o memi yo salligo
koye hadisi gorko on wowli tun nelaɗo maki on awra ma wona teral e ma noon cela veut dire si a memi hoore ma nden a salligoto si a memi koyɗe ma ɗen a salligoto ɗum ɗon fof wona teral ala ko honno salligorta ɗum ɗa kadi ko teral ma joni ɓe holli ka hawtodirgol ɗe hadiseje ɗo ɗiɗi kaɓe maaki ɗon fa huwa badu'atun minka ɗum ko teral immorde e ma bonnata salliji sanga hombo illam yaqtarin si tawi ɓaɗodiraali bil massi e memirgol shahwatan sahawu si tawi ɓanodiraali ko memirɗa ko wona fi sahaw li annahu sabu koni fi hadihi l haalati e oɗo alhaali sanga tawi wona teral ngal memira awra memaɗo wona sahaw taway on ɗon alhaali yumkinu no newo tasbihu nandingol massil udwi memugol teral bi massi memugol udwin akhar teral goo minal jasad minal gismi immorde ɓanndu ɗum bi khilafi ko luutodiri ma ida massahu si tawi o memiri ɗum bi shahawatin tuuyo fa hina idin on say la yusbihu haray nanda massuhu memugol makko memugol awra on massul udwil akhar memugol teral goo li annahu sabunu ɗum ɗon la yaqtarinu ɓaɗodira aadatan aada bi shahawatin e sahaw goɗɗo memirta koyɗe mum ɗen sahaw goɗɗo memirta hoore mum ɗen sahaw wa hada ɗum ɗo amrun ko hunde bayyinun ɓangu ɗum kama tara wono renirɗa men yewtere nen ɗo no metti faamude seeɗa si tawi mi faandi ko ɓe faandi yewtugol ko si mi faami ko ɓe faandi yewtugol ko hollugol wonde memugol sawru ndun no bonna salliji sanga tawi ko memirɗa ko memmingol tuuyo memmingol saha ɗum memira e tawi memugol awra on ɓarodiri e memmingol sahaw hara ko fii ɗum memira bonnay salliji si tawi noon ko memira kon ko wona sahaw memira ɗon haray en nandinayi si goɗɗo memi teral makko go'o si teral memi teral ɗum bonnata salliji don haray ɓe holli fa huwa mi yiltike ha ka toɓɓere nden poyengo won ɗon fa huwa bada'atun minka ɗum ko teral immorde e ma illam yaqtarin si tawi ɓaɗodiraali bil massi e memugol ngol shahwatun sahaw li annahu sabu ko woni fi hadihi l haalati e oɗo alhaali mo tawata hara wona sahaw memira yumkinu no newo tasbihu nandingol massil udwi memugol teral bi massi memugol udwin akhara teral go ɗo no nandina wasikku jungo ma memi jungo ma koyngal ma memi koyngal minal gismi immorde ɓanndu ɗum be khilafi ko luutodiri ida massahu si tawi o memiri awra makko on bi shahawatin e sahaw fa hina idin on say si tawi hara woni ko sahaw memira la yusbihu nanda massuhu memugol awra on haray nanda massu memugol al udwil akhar teral go li annahu sabuna ɗum ɗon ko woni la yaqtarinu ɓaɗodira aada tan aada bi sahawatin e sahaw on tigi memirta teral go e sahaw amma awra on kanno memire e sahaw wa hada ɗum ɗo amrun ko fiyake bayyinum ɓanguɗo kama tara wano renirɗani yo Allah hawrni sawaba jawabun ɗum ɓe maaki aklu lahmil ibili ñaamugol teew ngeluuɗi no bonna salligi dalilu muɗum li hadithil bara'i ko hadith mo bara'i filli ibnu azibin ɓiɗɗo azibi on radiyallahu anhu wel allawde makko qala o wi'i qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam
nelaɗo Allah maki tawadda'u sallige min luhumil ibili immorde tebbeli ngeloɗi ɗin tewu ngeloba sallige si on ñaami wala tawadda'u wata on salligo min luhumil ghanami immorde e tewu dammiɗi oɗo hadisi himoka Abu Dawuda himoka Tirmizi himoka min Ibn Majah oɗo hadis ɓenni ko sahihun oɗo hadis buyi emin hari yi'aadi mo ko ɗum waɗi ko nanten kon hiɗen wowla enen ɓe janngaɓen wi'en mimmi yi'a ɗum no windide sa ko honɗum yiiɗen taw ene en gayni jannguge kutubu sitta tafsir ji ɗin en gayni defte hadiseje jeego ko ahlu sunna wal jamaa wattirɗen yeeso e hakkude defte hadisi ɗen en janngiɗen ɗon fof en daari ko selli e mum ko en sella fof en daari si ɗum waɗaali hare alana en ko wi'en taw min mi yi'aani ɗum de saa ko ɗum yiiɗen taho nder defte guluuje windaaɗe no gasa en janngaali si wonaa ɗiɗi hay ɗen ɗe jannguɗen en faamaali taw ko honno wiiriɗen min mi yi'a ɗum no windi e hari min komi annduno fii mu hella ka ngelowɗi ɗo ko o hadisi aroo yeeso ɗo tun ko ɗum waɗi min yaawno tawtire wiiɓe wonde tewu ngelooba bonnata salligi sawmere men hari min yi'aali kan laaɗo maaki ɗon tawadda'u ko yamirore ni kana yamirore ko yamirore ni sallige min luhumil ibili wala tawadda'u min luhumil ghanami wota on juulu kadi ka dingira ngelooɗi ɗin juule ka dingira dammi ɗin si tawi ko dammi no juule hella ɗon ka kula taka kula on kono ka jella ka jiroɗi sellata yo Allah hawrini sawaba ɓe holli feƴƴe yeeso wa an jabiri e gama e jabiri mi waylitigo sengo ɗerengol wa an jabiri e gama e jabiri ibnu samrata ɓiɗɗo samra on radiallahu anhu yo wele Allah woni makko anna rajulan wonde gorko sa'ala annabiya sallallahu alayhi wa sallama gorko goo landino annabajo on a atawadda'u e mi salligo min luhumil ghanami immorde e tewu dammi ɗin ɓoola nelaaɗo maaki in shi'ita si hiɗa faala tawadda salligo wa in shi'ita si hiɗa faala la tatawadda wata salligo ɓoola gorko o wi a atawadda'u e mi salligo min luhumil ibili immorde e teewu ngelooɗi ɗin wallaaɗo maaki na'am hi tawadda salligo min luhumil ibili immorde e teewu ngelooɗi ɗin oɗo hadis noka sahih hombo inoka sahih muslim hadis on himo ko sahih muslim ka deftere muslim no ardi noon ka bulughul maram e no ardi noon oɗo no seedi ɗum noon no windori ɗo ni netti ko ni windori ka sahih muslim mi daaroyi ko noon mi yiiri noon ton wa an jabir ibnu samrata radiallahu anhu anna rasulallah anna rajulan sa'ala annabiyya sallallahu alaihi wasallam a atawadda'u min luhumil ghanami e mi salligol halfere alif kan hamza ɓaawoje on ko halfere ko haf istifham ko la halfere landorde a atawadda'u e mi salligo min luhumil ghanami e mi salligo e teewu dammi ɗin on laaɗo maaki in shi'ita siɗa faala tawadda salligo wa in shi'ita siɗa faala la tatawadda wata salligo en andi ɗon ko yiɗa ɗum yo on tigi salligo na farilla qala wi a tawadda e mi salligo min luhumil ibili immorde e teewu ngelo ɗin ɓoola laaɗo maaki na'am hi tawadda salligo min luhumil ibili immorde e teewu ngeloji ɗin oɗo hadis yeggaɗo ka muslimu ɗo e o hadisi arɗo e ɗeɗo defte ɗo lintaɗe ɗo nanen ka Abu Dawud e ka Tirmizi e ka Ibnu Majaha he ɗum ɗon ndeytindini ɗum ɗo sembini tiiɗini wonde yo salligi e teewu honɗum ngeloɗi ɗin si ñamama kono ɓaale min hay ngeloba taw mi yiirali yitere anden taw si wona e vidéo e écran ma e photo ko honno ɗum bonni to salligi yak yo Allah hawrdin e sawaba almuhimmu haray si tawi en ari ñamugol teewu ngeloba salligo ɗen yalten probléme nani ko ɗum woni ko yodde ko ɗum woni ko ɓuwonde ɓutti kon donc haray
no woodi piiji goo ɗi tawatara lintaaka ɗo e bonnoogi salligi ɗin woni ko tawata hiɗen wowno enen lintugol e nokkeeli buyi bimaane eɗen woowi janngude awa mi faandi wona memugol sonnaajo hiɗen anndi akdari no wi wa lamsul mar'ati kono in qasada allazata aw wajadaha memugol sonnaajo si on tigi faandike dakamme ma o heɓii dakamme ɗen donc haray fii hella ka memugol sonnaajo ɗon lurdal me muɗum hakkunde karma koɗɗe kono si tawi tabiti nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe numnike sonnaajo maɓɓe ɓe juuloyi ɓe salligaaki haray tindini awa memugol sonnaajo haray bonnata salligi foti on tigi faandi dakamme ma o e ɓaal dakamme c'est pourquoi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam numnota ko sonnaajo makko on wi walam yaɓusudu allahda o faandaaki dakamme donc haray yo allah hawni sawaba almuhimmu ɗum ɗon ko huunde lurraade mo meemi sonnaajo o salliji kami kondantamo dey kono noon farlugol yimɓe ɓe memuɗo o yo salligo kadi mi tawta yo allah hawni e sawaba donc haray wota goɗɗo noon kadi faama e konngol angol wonde komi tawti wo ko ɗum woni ko selli kon komi tawtaali o hara ko ɗum woni ko sella min mi hikkaaki nokku hella ɗon yo allah hawni e sawaba feƴƴen e toɓɓere hikkinden ɗon kadi ɗen fotino wonde en janngay ɗo konko waɗɗani salligagol ma yajibu lahul wudu'u konko waɗɗanto salligo je salligi mana ma yajibu lahu konko waɗɗani alwudu'u salligi bi ma'ana ma yahrumu alal muhditi ko harmani kon tayraɗo huwugol neɗɗo wonduɗo e tayre ɗiɗo no harmi linteteɗi ɗo no harmi ara nun ɗin e ɗin as-salatu ko juulugol li qawlihi ta'ala sabu konngol allah towɗo ya ayyuha alladina amanu ida qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ila akhiri aya al aya haka aya lanni ɗon ɗe toɓɓe tati ɗo alamatul hadfi ɗe toɓɓe tati jiɗen ɗo ko mande wonde no woodi ko monta ɗon ko wiyete alamatul hadfi mande ko monta ya ayyuha alladina amanu ida qumtum ila salati si on immike faade ka julde faghsilu wujuhakum loote geeke mon ɗen wa aydiyakum juuɗe mon ɗen ilal marafiqi haa ka coɓɓuli wamsahu maske bi ru'usikum ko'e mon ɗen wa arjulakum looton koyɗe mon ɗen ilal ka'bayni haa ka kolɓule allah yamiri si en immike juusi en fokkitani juulugo yo en salligo al aya dalil ɗin mon wali qawli nabi e konngol annabajo on sallllahu alayhi wa sallam la yaqbalu llahu allah jaɓata salatan julde ɓe gayri tohurin ko alda e laaɓal mo salligaaki si o juuli julde makko nen ko bonde la salata liman la wudu alam toɓɓere ɗimmere ne eko tawta kon hara no harmani neɗɗo waɗugol si o wondi e tayre attawafu wangagol bil bayti ka suudu wangagol ka suudu hormorteedi li qawlihi sabu konngol nelaaɗo sallllahu alih w sallam attawafu wangagol ngol bil bayti ka suudu kaaba salatun ko julde kontade illa si wona anna allah no allah ahalla fihi o dagini e mum alkalama haala o dagini wowlugol jaɓiɗo waɗi huude kaari kon tunta on tigi wowli si wona ko moƴƴi no woodi tawtimɓe ɗum ɗo e toɓɓere go'o e tawata hara no haɗa neɗɗo mi waɗugol ɗum si tawi o wonda e laaɓal no jeeya e mum gonɗon ɗum ko memugol alqur'ana aɗa timmuna nde e wiyay so tawi on tigi no memude ɗum koyo o salligo si o mema won andurɗen ɗum e defte go'o harna ɗo kadi yo allah hawni e sawaba donc haray e juulugol ma wangagol mo waɗi ɗum inaawigol mo waɗi ɗum o salligaaki few o taamaaki o alaa nganto few o waɗi tum exprès e hinaawigol wonde o julde makko ne jaɓetaake tum ko haray mo wondi woni e junuubu ko ɗum waɗi hiɗen anndi akhdari wi'i no windi ka akhdari wa man salla bi gayri wudu'in amidan fa huwa kafir waliyadu billah hakke ko tawi kamɓe ñawniri ɗum fiyondu si allah yamiri goɗɗum on tigi acci yamiro allah ne waɗiri sabotage ka yawitagol ka sabotugol la sakka haray on tigi feetere ɗayɗon on sabu alfurdali qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un
la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum yo Allah hawni sawaba haray ko ɗo fo ɗum wonde e ndarto eɗen wawi wadde kadi inchallahu konko yiɗana salligagol en waɗa ɗum ɗo kadi dasuji aray ɗi senden ɗum ɗon kadi dasuji ɗiɗi yo Allah hawni sawaba haray ko ni woni komi famiri si tawi woodi ko faamuɗon hara e wonano mi famiri noon on yiltanay lan siko min wonde e faljere mi ara mi heddodali e faljere am ɓe wallahu a'lam